TV market yapo SOMPA de MIG Dichimwa fidie neto SOMPA FM and TV Nebema wenijie Eni aketiapa Nebema wenijio Sabra boy mo dajini Binachiro suna udie unya Nebema wenijie Naketiapa nso kamu Ema ketiapa Awa fidie neto SOMPA FM and TV Why Yasim SOMPA maniji ni akati apana unu wada SOMPA de asiti neimunu ema akati apa Ye no mai munsama kudi munsanyina ne kasebo Dijisam ni ejasu semnyina SOMPA de abama SOMPA FM ema akati apa SOMPA TV MNG SOMPA TV MNG Oh, wisdom ni mitie SOMPA FM Shia Yamamunina Mojo na Yanamuase, and you may not see a brim cast and a brosso. Say a Gia Johnny at the Yano Etesemoma war ever SOMPA 106.5 FM Accra. Naya Kaisa and some no edging a winter how Hasen no. A best sign at the Adencheche, Ewa Techi by SOMPA 106.1 FM. A fan Kranza a SOMPA 90.7. What do I need Tremo Ewa Sunyani a SOMPA 98.9. Adeshia ye what domane and potamo 8 year ewa SOMPA 101.3 FM. Afe ye be wom near the near Tremo Takwa eya SOMPA 101.1 FM. Takra de eya SOMPA 103.3 FM. Almighty Kumasi wutie ye nea eya SOMPA 93.1 and afe ayiko 100.9 so wanom ajia somo ewo ho YouTube no so Yadamu live, eya SOMPA FM live, and now for Facebook no so eya SOMPA 106.5 FM Accra. Now what do we need tremo ewo Adamfopa Radio wa France Paris. One so asomo ho decoder no so eya SOMPA FM live. Na ubetimi etie yen ewo website no so a na obo www.sompaonline.com sending another ni mobile don chani ya sundi akogo beda makwasa ni mwen na kenke bitie bi free ho ensemu a wo betie ena anwumre no de bedi mu ntintimai no eni se plosifo won wakeka won ho ama ye kasei galamse so kon no wonom ahyemo kena saa so so ena wo de wani kiremu e won kran ha se no ma ahyaraja adehia ye wo ho ne titu ni ahyenkafo no wano damu bi wonom esufre hwan ena wo frɛ no Professor Jampo, Ewiya Yankasi Bom no Tiye, says special prosecutor, and ya watre krata tintin ya kokobo deba, na ebi kwama prof, ene, enyumre ya wanoso so dianu yaba, ya ninyina mu nsam no obetie, na ya diani bechiremu ewo kuya ho nsam agri minister, enso ena ekasa se ebrana so, se ye hwena yankasi de ye wono, ye ma ye ni eku ho. Na yetrabo sompo e de ani kiremu ewo amanoni nsemu a Israel ene Iran fo ntokwa no yakase ya US fo wonum akwakọ bombi wonum so enkro be semiensa na sempotabo miensa ewo Iran wo na no na prime minister ya wo Iran wasesa na Trump oye ene onu so onua obekwa akobo na mane hwan ene onu so echensemi dodo na eka ho bi na anwumre ya toothpaste and in a brush Leicester Company Limited wonom aso yatene ya yede eba besom wo
wo sebe process uchrema wo si asen jempen keka wa yellowish ni greenish ni nyinada so obetimi ye free wo na wo si no ejina ye amanum pampan no so no enimonyam hye abamudi a na eya toothpaste ne brush no ena wo hia na ye wo meat ne wo sanso ena ye wo ahodo ya de wo pedi ada no wonsa ebetimi aka enwumakuo yi ene afoforo binu mu abre sefatabu no ye de wo ho nsem betudwa ena nwumre ohine yire maame akua yeboa asia mamatena se a wonum ebo ye chidom ama yetimi edi no nsia brem kase no Lester kase etimi ababedan wo yehwe na ensem no emu nkyeremu nyinada yentimi enomu asuko ebusia yenhwe na ensem no sene sitie ne yentimi emfa emamo galamse hu kuno eyade a empanyifo ahodo abampanyifo wonum ahomakọ ebe nyina da woye wafam de boa na so enkosi aga kenten ena bibia no oman ni di konsuo ema ekatwitwiri di ene yesan esa ho ema no ebeto yenso na ye rajon do man mahama ba ye ene odo so ahya ne sapom nsuo se emfa woni de besie bia no behwe na watimi etu sa galamse na se ansana ne breno etimi aswam wo fredwa so neno ena se wode wani kiremu wa plosifo nso akacha wonum a wahye won kutu pasa wonhwe na wonko enye bimu asebe ya galamse ku no ebetimi afa ne ntampa efra no ene anomebi be bohwrema egu wo masum se wode wani kiremu wa toye mantamu wanya asem ketuo ene wasa ene ne mpotamo afei asenkragwa wasa dominase ene potemu ahodo no eyade a wonom so ede wani ekyereye na eba sa no ene wakoye no wonsa esu bi so papa nyina ne se empanyimfo ye omuya prosifo eyi akoda tutu wo manamo ba ko mienu miensa ekodu site ahodo no ye ka say enipa be se 23 aduonu miensa ya na woye galamse ni bi no ena wonsa aso opechi nanya wonum kwada wonfidi ahodo bi ti se chamfan ene nikanika ya omode ya momabo no mo notie sebe ya godo no obetimi ahoro na wayi afri mo no eno so mo nsa kamakomako aduosia 964 na chese ene se wode wani kiremu ewo wasampatamu asenkragwa ena afi no eye wase kropon mensi na ahodo ni mu a dade so japa ene eye wase kropon patamu wo no please for etutu wanamo ekoko eti agalamse no emu nsem kakra ne ma ekoso no ebi ene ye de amabo na ye kasa nipa be se aduonu miensa ya wochi wonum no wonum ehye kokom ya please for tutu wano na wo kire se wo wi a baabi esafata se wode wo mura e wo court no wonum beko na emra no baabi esafata no watimi ede wonum so agina ho yemfri we na yemfa ye ne enkyeremu e won krampomponi mantem asenom na ashalaja ene 3 janhye wabusia se wo kopie ho anya asem ketuo yese akwan ahodo ya ewo ho no atetia apansam ama wiewie se adanko ne adu ama namso nti ahyenkafo no dodo na no abri biada obetu won hyen se wo kwa adwuma no ene na won sa eguwati na yese wonum ebo bena paisan se wo kwa bai wo kwa akowie e wo mechanical na se fitafo ho na wo kwenso ni wo munya wo ko wonfidi ahodo anase ka na se na de bi asese no wo kwosesa afe kurampo no wono nso sika wo mbeje wo no wo kire se ne nka wantu ka no kuran kwaye adwuma nanka emfaso ewo so enam sayo so ahyenkafo ne kire se baabi anema kono aban ne mpanyifo amemu dia enema agensemu ano no oya kwan ya tutu sa drip machine se no wo de balance yam fa twitwa kwan bi se gates yem 20 mie na se o mo we na ade di na machine se mo fanje na machine ne waye de tie besre aban no madawroma momamode ya na momeya kwan na mai na nyakura obi tie be gina kwan ho 6:30 obenya ka afro no akodura masama na 10 abo nti azumi so okwa adwuma wo ministries abibe no be kodu no be ye adwuma nti de ye kan se yesre aban no any municipal any MP honorable said them any jibo
Erusia na said ya kwoswe eye ahyenkafo no na wo se drip na aban no aban dada na de ba ye no ene afidi ahodo de betwetwa ya kwan ahodo so emonchemon kanyina datimi atuatua ma esokro no atwantwe die no etimi akohare so no wasra se mpanyimfo famla ho na baabi a edu ne de ato apenten everywhere na yemfa ye ne enkyerem awia ye kase ye boso ye de to wanim sawo de wani kyeremu e wo kontakra kwadu boni special prosecutor ye rekisi ejabe na so ye ho a ene wo de krata tententen na babonten emu nsem de setie ne emu koma ene full stop ahodo ese wani ense o ka kire emu nsem gina da ne kire de ma oni nyina no eye warning kokobo ya wode ekọ ede amatememfo ne titiriu ene wono ma wanya akwanya ya wotuatua abannwumako ahodo ano no se na dwuma na wo ye no won pagitwa na emu bia ma wo bia metwitwa na nemu no ono wa ye krado se emfa ho ne de sesabro wode be yable wakotodwe emponi a wo bremu no wo be hwe akoatia ketaye kanka project dream die ene ketaye se be ya Ghana ha se nom free bread something ya ye de ye ho yatna sia ma enfofo ada ne ye kwaye e wo ketaye ho no watimi aba bebra na se emponi se wantimi entu ase a na wo kire se mpanyimfo binom achi won ma no e de ase ne so ni titru ene kane photosafo ira Ken oforiata na asemo a wo kire se ketaye bi ewrewremu e wo ho no wase amafo dodo na ekasa na Professor Jampo ekra de wo soli atelephone sa wo twefre no enie ene be ya nka jaiken na won fa ne huni ene be ya de wo ye nanya de wo ye nke ye ni sei na wo testing messages ahodo eno ena special prosecutor ye rekisi ajaben e de krata ye kokobo e de man no ya wo two bib de ma foforo no sa won mo hwe na obi ani lemu se be ya ono so ne dwumede ya wo de ne botaye ade tirimupo ye chechire no ne nsa ebetimi aka amenetimi abo oman ye sikasem na asem we se beto odwa no ene amama nkama asem e ya pa acting chief executive officer yewra Professor Jampo wono e da Ghana Shippers Authority we yeti brekese ya wotua no wase wono beba beyi ne ho ano na yewra kesi ajabe ne nsam a woka na ye rodo hurada nsem wase wono won testing message anasa bia no akasa no won friend wo fese kwa wo ya na se fra wo friend no ayo no ankasa ne personal phone no friend ni si so ene o si minua ade na wo ye no asa wo ya fa ne personal too much etike be ya amra no se de ese no mamra ne mo enya adwuma sanse ye bra kan kula wo pe no no ekwan bi so mamra ne kire se fa bi no wo betimi afre the telephone so na nka bi a conference and say video conference no matimi aye bi na change nipa no ne ho mfa no wo se wo mra wo bo ne wanted ama ye kese wanam baby a na otetetete no e ba se enye fine wo ye panyi wo bobla wo bo my Ghana so paint no se nipa wo bo wo pen no se woni ni twaka bi abiem a enu hu hia so be kwa akose no enu ntini sa asem no enu o kan ye na wo kan ya na ye brakisi aja ben se wo de baby a me wo ne nya mefre no ano no wan frɛ biem enti se ko o se wo frɛ no office ni ade no enye no office no wo frɛ no enu ntini sa wo ye adwuma no a won hwe so na won nye baby a sefata no won fan hye sanse baby a ya na wasa wo de hye no se won fan hye pepi na no e ya na free ton so a wo mai Ghana no wo kire se ye beboka e sanse wo kɔ banyina no Ghana sika e na ye rakiti ajaben ye wura Professor Jampo kire se ye de e so ne pechi ama ne dwumadie na konti wei ene anu yi a acting chief executive officer at the Ghana Shippers Authority Professor Ransford Jampo wono so ediaba ye rakisi ajaben ne warning anasa ne krata wode ba ya kokobonsem ahyemo ma no ehun afa ye freeway na ya fe ni enkyeremu e wokuayomo wo meyi ade ba akoye no aye chibremo aso ye pechi adada ya krokra ye efri presenting ebesi ene ya ye kase eye agriculture na yewura Eriko Poku wono enam pempeso ye mansofo ya wotua so ye hwekuayo ena afensu ne mfudie so wono de nsem bia tudwa kire se ye pese ye de ye ho party se de ye se nya independence since of March 1957 Ghana independence in se ye pese ye hwe se ye de ye ho party a nene wasa yankasa ne ye sinkete na yankasa ye de ye wono ye ma ye ni enye ho ni nyina ne se ye biaboa se be ya ye kua yo ho nsem ye didie eni nuane ahodo ye ekoye mu ni nyina no ye be yire ye ho aye yankasa ye de na ye de no ne betimi aboa fi se wo kire mu a se wo hwa afi bia no Ghana yankra sika
anase ya pagya sika nkɔ kra aduane kora no enye $2 billion ɛna ɔmɛ yɛ de kra aduane nko awo ɛde bɔ ɔmɛ yi manu ti no sɛ yɛ hwɛ ne ayɛ de yi a sɛ sika yi wɔkyɛ sɛ betimi de ayɛ bibi ɛde aboa yɛn kuayɔ ho nsɛm. But agriculture is everything. You all understand that a hungry man is not a free man. And so for us to free our people, give them absolute freedom, we need to produce food in abundance to feed the people of Ghana. As we speak, we import a lot of food into Ghana. Our food import bill is estimated above $2 billion annually. And so every year we throw away $2 billion to the foreign market to go and buy food to supplement local production. So clearly, our agricultural landscape is a paradox which must be looked at critically. Nature has bestowed on us a lot of agricultural potentials. We have the land in abundance, we have water, we have cheap labor, and we are close to market after a year. So we have what it takes to use agriculture to engender economic growth. Abusia woni monyafo Eriko Poku agric minister ene yekọ ekotie no nanu di sem no opem kọ nanim e kire se wade ayeye no na eyewa na waye wonsayem enya odekrampo no a entisa wonsa achi enu tiri yenhwe na yankasa ye de ya yewo no so no yentimi ema ye ni enko ho na yemfa enya adwuma ye ni aduane ya yewo na ba ne sa no a ebetimi aboa ama Ghana nso ba bi ye pese yekọ ekodro no ye nan etimi edru ho. You see, the Ghanaian people must understand that we have to develop our nation for ourselves. You can't sit here and expect somebody from somewhere to come and develop Ghana for us. What they are doing here, they are adding value to our raw materials. We expect Ghanaians to go to the market and buy from Ghanaians also, because every expenditure that is made on imported commodities will get just somewhere at the peril of our youth here. We want our people to get jobs. So let's buy from our own processors so that they can have the capacity to expand, employ more people, and then bring poverty to the barest minimum. Abusia nipa yate nenke wono ene agric minister ewo meyimu wonmonyafo Eriko Poku ene ni din ye free where na ye fa ye ni enkyere mu for God and country eyadwumadie bi ya SOMPA 106.5 Accra abribia da yetena se na yede besom na obi a wotena se echi sa adwumadie no eye Professor Kwabla Abochi Professor enso etena se na wone adehye twetwe nkomo efa wo meyi ekwan ahodo ya ebefa so enya empeja so nonko ewo ya setena ne ya brabom no wotoato ahoma ene meya ya wono ewo tachima metro atwetwe enkomo onimonyafo ejemensa na ono kura tutu anamon ednani kiremu ewo fidue mu asansa wose prof dia wone na tachiman na sa waba asenum dia na wose woba na obesra sompa na obesra prof na wohwe sane anema esitie na woba ye no ene wose waba dia na ne ahasen makwakwaya fidikesia so no my Ghana nyina ne wiase eti ahasenum ne de wobehwe na woto nanum tuo kakra enam sa yoso amabra na wohwehwe enkomo no wonimonyafo ejemensa ede tu dwase wo hwe kuayo ho nsem ne titu koko ya yeye ewo my Ghana mu asenum a wabra na danko akufuado wone na abante so no ekatwetwiri di pada ena wonom eboto ho ema koko board na nya no kwada eye Ghana esika krabia baten Bank of Ghana wacheso omutwe sika dodoɔ na so ho entimi krampa mpusu yesika sem ama yekowie baabi adese yekoso fra de hyansa na woba beso yemu na no sasem no a wo ka no ena Madam Jennifer Queen wono any deputy communication director ewo MPP amanyoko ni mo wono so badwumadi nso no se na ejemensa na asembe na wo kan se wo pe obi a wo hwe ema niema koye ewo yekua ye woni titu koko board wo hyehye niema ye pa na ne nya na ado aban a eya aban baby Tona Montinchobo, Mama Boka, for the first time, Cocoa Board, Eboka, 8 years, 1 year, MPP, no Cocoa Board, Eboka, Bank of Ghana, Mudia Crano, Mutin Printis, Casa, Sikawi, Yama, Nama Printing, every year, children, Bank of Ghana, Aboka, Sansem, no more Kosovo, Ghana. Look, they catch yourself, Abochi.
Ruba Tachima, 8 years MPP Babedie. Mo ba mo si mo ntimi 4 years. Ya go nyina. Rontiman ko bodo no kwabna. Rontiman renovate. Listen to me. 8 years. Renovate. Oyiwa ene da wono bantano na no ohye papa we eye de ekoso ewo mayor ya wono ewo tachi microphone monimonyafo ejemensa ena fe deputy communication director edema MPP madam Jennifer Queen ena wono so ede we say ehye so no na yenwremu na yenkɔ nsɛm foforo mu sɛ wohwɛ nansen sɛnea MPP frankakitafo wɔnom dwumadie no anase sɛ dwumadie no ɛho aba asɛm ɛne Dr. Bawumia nipa bɛ sɛ duosia ya wɔnom so minority ɛwɔ branchebedwam no wato wɔchita yɛde ama no enipa dodoɔ nan so ɛtoto wɔnom de ba na nɛsɛ wode wani akyire mu ɛwɔ monyafo Bernard Jebible wɔno ɛyɛ former district chief executive officer ɛwɔ Bia West minua be media asamo atodwa kyerɛ sɛ wo pa aboa bi ɛdena kwa akɔkye kusi anasa akranteɛ anasa wɔtwe krampo ɛde abafi a ɛnyɛ nso nyame yo aye bi pen ɛne yɛde ne konte no Dr. Mahmoud Bawumia woni mu de ne tirim abɔbew yɛpe obi amana kɔgyina twɛno ano ɛde ama MPP amanyɔkɔ no ɛwɔ 2028 abato ne mu a na ne ɛwɔ kɔhwɛ hen sɛ nyɛ Dr. Bawumia na yɛ hwan bi Ewie yenhwe na yenfa eye amanone ensem no ensole na yenfa entu apo ene Israel wonom ene eye Iran fontokwa no wonom eda so ginemu anansen ena yewura Donald Trump America mampanyi ebeto na chitaye edema Israel for sese ne emesi kɔ no wobeboa wonom te se suku ne bag wata wachi pampe na asagura sampa Donald Trump asembeto dwa no se friends and phone shemu HSA de obeye de wonya hye dan fan to dwa ne tiri mu po de wono akasa ne tirim na de na woni tirim no se na ye adwe a wono afada dada say Israel for de wo hwe mfaso ya America man no enya free won so a enya de obetena wa ma Israel kwa woyehiem ewo Iran fo nchen eno ti ye kasa baabi Iran fo wono makodi achenchirenche ehye no America fo akwa bombe ho be semplensa ewo ho neno ena eye Iran for one foreign minister Yewra Abbas Arachi eno achese saa na won Trump saa na abeye ene ame so me kwafre mi nuaba na ne nua no kwafre wan yaba o se Russia mampanyi o kwafre President Putin ede naba na se Israel for kwafre Donald Trump abade a wono so kwona wo kwafre no na semben ene be free mu abadusia emre ne nkrabia ena ebechire ntire de ebesi bia no ye be mama so ate yenko na yenkonkotie Iran foreign minister senior woside na kosem se wo kwa kofre Putin aba no yentie bi mrai. Well, I'm going to Moscow this afternoon and I have a meeting with President Putin tomorrow morning. Russia is a friend of Iran and we enjoy strategic partnership and we always consult with each other and coordinate our positions. Russia has been a part and the participants of JCPOA, so they have been always a party to nuclear negotiations, and even in the past 2-3 months that we were negotiating with the United States, we always briefed our Russian friends about the latest about any progress or lack of progress in our talks. Well, I will have serious consultations with the Russian president tomorrow, and we continue to work with each other. Russia is also a permanent member of the Security Council, and we know that they were trying, together with China, to introduce a resolution to the Security Council for the cessation of hostilities. Obviously, now the situation has been changed, and I will have a discussion with them that how it should be proceed. Honorable Abbas Arachi wano ene foreign minister edema Iran minor ene na Donald Trump wase wakwa be 40 years ni mo threaten Iran any US sa na wasa sorry na wo kɔ Israel po Iran for threaten Israel and after America minor na wasa sorry wo Israel for so ufri ni so a wo kwa ho aso enti ene aboa no abetena unua so enkasa sole no so se sole ye so enti wakɔ ena eye Yewra Abbas
foreign minister wɔ Iran so sɛ ne saa de ɔno so ɛbɛbɔ Putin amane de bɛfiri mu aba ɛkyerɛ bia no yɛ mama so ensi wɔ ho kai national so sɛ Leicester Company Limited wɔn yaso face ne yaso brush no ɛna anwumre wɔde bɔ yɛ chi dom ɛbɔ yɛ donten yɛ yɛtimi de nsɛm no ɛbɛdan wɔ wɔ akra ha sɛ nom ɔbɛsɛ no twetwe nkɔmɔ 0501 619-588 and the Kumasi 4 390-338. Na Hajia special local food said you are pefie de ho me pacha wo pe baby abedidi e hwatie enuane nuahye nuane ne madia na enko baby Hajia special local foods hacho atomic kwan no so oben transition obetimi de wani akire ho dwabodwumedie bia wo ye bia no wo hia wonom na nonom edidi bia ne ho wo bia akọ ho ekodidi na aduane ahodo bia say continental and local dishes no wo benya bi friend 0246 359921 21st clinic sciatica originator the pace setters one and the kobo hesuo ehu say yade bi the sciatica ya chese wo yi ani mu ba ye na research ahodo ya waye de ene ye nyanka abasobode chenchirenche one ma je be se dan ma ama na kra ye kase wo chiche bi enu ntini sciatica yade no fa kire wo over 50 branches and na wonsa ebeka ye tantra he run about akra senom and na wo ye won kranza takwa de afe brekum sunyane kumase kaso atema and na afe go so ne oboase freye 0540311311 ebusia nyumakoya da roma and na wonom ebo ye chidoma ensam no yetimi edebe dan mo ne awote ye bie no ede se agric minister onmonya Feriko Poku ede ato Ghana fo anim se yenhwe na ye ni enka yankasa ye de on se be ye nuane ho nsem no ebenya nan bi ede agina so sanso na asharaja driver for ye omo ho so esufra ban ne se drip no woma ebi enu eye 3 junction na nsem no dodo na eka wenum ho na anwumre mo somfo ohene ire maame ekua yeboa esia mabronya metina se a mede manu begu ho asewe de mammo kai na hye so se ensam no etwa ne ho SOMPA 106.5 FM no wasate yenka e won kranza SOMPA 90.7 tachi my 106.1 FM afeta kwa SOMPA 101.1 FM takra de e SOMPA 103.3 FM and sunyane 98.9 wode wani echiremu e wodoma SOMPA 101.3 so ade a yetwa egu wo ho SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 so WTB ewo ho de koda ne so na ye SOMPA FM website ni nyina da yedru ho yenhwe na Dr. Baomiaba na ekua Boaten Abrekuma Central wase always abribia no betru so Dr. Baomia achen obia obegina so obepre Frank Tuni edwade ama MPP na nane kunsu kwadwo krom wono so de aba wase SOMPA FM news fantastic ba ko peye da se piaga ese I stand for Dr. Baomia top Rebecca special birthday yo watchna Fabra Elizabeth or Seneba Elizabeth or the man Radin Shrow Radin Shrow will be our dene de so by Brenna Yabe yen sorry healing point apomodin komotwetwe ba be hihye so nyabre na etiebi ebetimi aboa pa